Похваленный Иисус Христос. Навеки вечные. Аминь. Запрашаю вас ужо падыходзіць бліжэй, бо праз момант распачнём нашу малітву. Паслухайце, калі ласка, уважліва некалькі арганізацыйных аб'яваў, звязаных з нашай малітвай. Малітву святога Ружанца будзе весці ксёндз біскуп. Трэцяя таямніца святога Ружанца будзе спяваная. Маліцца святы Ружанец будзем наступным чынам. Дзеці будуць маліцца «Вітай, Марыя», а мы, дарослыя, на працягу ўсяго Ружанца будзем маліцца «Святая Марыя». Пасля кожнай таямніцы на заканчэнне разам будзем спяваць спеў «Аве, Аве Марыя». І ў гэтым моманце будзем паднімаць нашыя ліхтарыкі, з якімі мы прыйшлі, уверх. Таксама пасля нашай малітвы запрашаю усіх вас на гарачы пачастунак, які адбудзецца вось тут, на вуліцы. Хвала Христу. Дорогие, шчыра ўсіх вас вітаю. Вітаю ўсіх дзетак, якія сабраліся на гэтую супольную малітву. Вітаю ўсіх дарослых, вітаю ўсіх вас, дарагія бацькі, родныя, блізкія, якія сёння прыйшлі сюды, каб тут разам мы маглі маліцца Ружанец. Мы з вами удзельнічаем у міжнароднай сусветнай акцыі «Мільёны дзетак моляцца на Ружанцы». І сапраўды, па ўсім свеце, у розных куточках збіраюцца дзеткі, моляцца гэтую ружанцовую малітву аб супакой і згоду ва ўсім свеце. Таксама ў гэтым годзе далучаецца інтэнцыя аб пазбаўленні нас ад эпідэміі каронавірусу, якая ахапіла ўвесь свет. Дзеткі, таксама мы разам тут, у нашай краіне, молімся аб супакой, аб згоду паміж усімі людзьмі, аб гэтую салідарнасць, якая нам усім так патрэбна, каб мы ўсе адчувалі сябе адным народам, адным цэлым, жылі ў супакоі, у міры. Мы таксама молімся за нашага мітрапаліта, каб хутчэй вярнуўся на радзіму. Таксама сёння я хацеў бы падараваць нашаму сацыяльнаму цэнтру незвыклы ружанец. Калі я асвячаў крыжы, якія ўсталяваныя на будынку касцёла ва ўруччы, альбо ў копішчы мы называем, то падышоў да мяне мужчына з хлопчыкам і кажуць: мы ўсёй сям'ёй дома зрабілі ружанец. Але мы хочам, каб ён быў дзесьці ў якім-небудзь месцы, у якім будуць маліцца, які будзе сапраўдным такім добрым знакам малітвы. І гэты ружанец яны зрабілі ўласнымі рукамі. Яны пайшлі в лес, набралі жалудоў, пайшлі ў парк, набралі каштанаў, і з гэтага ўсяго яны зрабілі такі прыгожы ружанец. Я вам яго зараз пакажу. Дзеткі мне дапамогуць, да? Такі вялікі. Бачыце? Класны? О, і гэты ружанец я хачу падараваць вашаму цэнтру. Я падараў каму яму? На рукі сястры Чаславы. І я спадзяюся, што ў бліжэйшым часе ўжо гэты ружанец як не будзе не проста пэўнай такой матэрыяльнай рэчай, але на гэтым ружанцы будуць маліцца дзеткі і тыя людзі, якія заходзяць сюды ў гэты сацыяльны цэнтр.
Я яшчэ раз шчыра ўсім вам дзякую за тое, што вы сюды сёння прыйшлі, і зараз мы з вами будзем удзельнічаць у гэтай малітве. Памолімся за ўвесь свет, памолімся за ўсіх людзей, асабліва памолімся за тых людзей, якія жывуць у краінах, дзе точацца войны, дзе неспакойна. Памолімся за ўсіх тых людзей, якія хварэюць на пандэмію каронавірусу, і ў нашай краіне за ўсіх тых, хто ляжыць у бальніцы альбо хварэе дома. Памолімся, каб як найхутчэй усе атрымалі здароўе, каб як найхутчэй мы ўсе перажылі гэтую пандэмію, не трэба было нам насіць гэтыя маскі. Памолімся аб супакой, згоду і радасць паміж усімі людзьмі. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Веру у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхлані, на трэці дзень уваскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бог, Айца Усемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Амин. Ойча наш, который ёсць у небе, свяцися імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. О Марыя, без граху першароднага зачатая. Молися за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу. Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Таямніцы радасныя святога ружанца і таямніца першая звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі. Анёл, выйшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Калі анёл абвясціў, што Марыя народзіць Божага сына, яна дала сваю дабравольную згоду. У нас ён таксама пытаецца аб згодзе на супрацоўніцтва, бо хоча, каб усе людзі пазналі Езуса і прынялі
яго заклік да збаўлення. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений лоня Твоего, Єсуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус Христос. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария без греху першородного зачатая, Молися за нас, хто у Тебе поратунку шукає. о мой Езу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария.
Таямница другая, адведзены Паннай Марыяй святой Альжбеты. Наполнилась Альжбета Духом Святым, и она ускликнула мощным голосом и сказала: «Благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня твоего». Пасля цудоўнага звеставання Марыя адразу ж рушыла ў дарогу, каб дапамагчы Альжбеце. Любоў да бліжняга з'яўляецца доказам любові да Пана Бога. Найбольшая любоў тая, якая дае братам веру і ласку. Сведчанне веры – дар любові. Гэта першы крок, каб свет стаў Божым. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повної ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Было спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая,
Молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. ліхтарики. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Таємниця третя. Народження Єзуса Христа. І народила сина свого першородного, і спавіла його, і покликала у яслі, поклала у яслі, бо не було і місця у заїзді. Єсус приходить до нас, каб розказати про бесконцую Божию любов, а так само, каб визволити нас від усялякого зняволення і допомогти жити у свободі дітей Божих. Єсус народився для всіх, але многие люди живуть так, быццам ён ніколі не нараджаўся. Молімся, каб кожны чалавек пазнаў Езуса Христа. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, пройди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, прославленная тими женщинами, прославлен плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія,
благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, прославленная тыми женщинами, благословлен плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты поміж женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. О Мария без граху першородного зачатая, Молися за нас, хто в Тебе поратунку шукає. о мой Езу, Прабач нам грахи наши, захавай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Таємниця 4. Ахвярование Иисуса Христа у святыни. Калі минулі дні іх ачышчэння паводле закону Маісея, бацькі прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць пану. Езус аб'яўляецца як чаканы месія. Гэта значыць, як той, хто споўніць
справу збаўлення. Мы павінны быць святлом свету і адважнымі сведкамі Євангелія. Кожны наш учынак можа стаць абвяшчэнне Езуса Хрыста. Калі мы будзем жыць згодна з запаведдзю, якой навучыў нас Езус, з запаведдзю любові да Бога і да кожнага чалавека. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисуса. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, Маті Божа, вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лони Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навеки вечныя. О Амин. Мария, без граху першородного зачатая, Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. о мой Езу, Прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі все душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. Аве, аве, аве Марія, аве, аве, аве Марія. Таємниця 5. Езуса знаходять у Єрусалимській святині. І пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Езус хоча толькі аднаго – падабацца Айцу і выканаць згодна з яго воляй план збаўлення. Нашае так, сказанае Богу хвіліны смутку і радасці, можа прынесці збаўленне многім людзям. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амин. Вітаю, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улони Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою,
благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, теперь и заўсёды, и навеки вечные. Аминь. О Мария без граху першородного зачатая, Молися за нас, кто у Тебе поратунку шукає. о мой Езу, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. мы поднимаем обожний раз. Аве Мария, Аве, Аве Мария. Дорогие, щиро дякую всім за эту супольную молитву. Асаблівым чынам хочу падзякаваць нашим деткам і тым, хто падрыхтаваў усе тыя разважанні, дзеткам, якія маліліся ў голас, якія прысутнічалі тут на гэтай пляцоўцы, каб ужо не працягваць задоўга. Я хочу падзякаваць усім нам, якія сёння сабраліся на гэтую малітву. І хоць ружанец, гэта адмысловая малітва каталіцкага касцёла, сёння на гэтай малітве прысутнічалі і католікі, і праваслаўныя, і пратэстанты, і проста людзі добрай волі, якія не адносяць сябе ні да якай канфесіі, але яны прыйшлі проста, каб быць разам, каб быць са сваімі дзеткамі, прыйшлі і злучыліся мы сёння тут як адна вялікая сям'я. Это вялікая справа. Калі мы умеем паважаць, шанаваць погляды, традыцыі адны адных. І я заклікаю да такога супольнага супакою, міру, ладу, каб ён панаваў у нашых сем'ях, каб мы не шукалі, што нас раздзяляе, можа, нейкія розныя погляды на нейкія, можа, рэлігійныя справы, палітычныя, іншыя, але каб мы шукалі тое, што нас аб'ядноўвае, каб былі сябрамі, каб мы заўсёды стараліся да гэтай згоды, імкнуліся жыць у гэтай сапраўднай любові. Любові, на якой базуецца абсалютна ўсё, любові, якая перамагае абсалютна ўсё. І гэтай любові я жадаю усім вам. І гэта любоў, яна пераможа і ўсялякія крызісы, яна пераможа і ўсялякія хваробы, яна пераможа ўсялякія эпідэміі, бо любоў – гэта галоўнае. Бог ёсць любоў, кажа нам апостол Ян, і таму гэта сапраўды вялікая справа. Нехай усіх вас благаславіць добры Бог, Пан з вами. И с Духом Твоим, Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. теперь и навеки, Дапамога наша ў імені Пана. які стварыў неба и землю. Нехай усіх вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амин. І я ведаю, што падрыхтавалі штосьці цёплае, каб можна было выпіць кубачак нейкай гарбаткі ці чагосьці яшчэ цёпленькага. Бо замёрзлі, дзеткі? Да, ну я тоже, ну а что ж вы думали? Я так само и микрофон инеем покрылся. Так бывает, у нас здараецца, але зараз запрашаем на штосьці такое тепленькое, каб так само помните, что мы не все адразу хапаем, а даем один одному, соступаем, каб мы делились один с другими. Калі ласка.
Дякую, Мария, за твою любовь. Ну, это малые были разом, так было добро. Можно?